Kote ne dusa ne dimi dusa na wotu kote no atafre anu na hwe ade wo Italiano na ade kote anu ade dodo chale kote bi ade kote bi ho no edimi du oti ho no na esoso odaye na ho fimfim be 1 week ra no ndi uda but oti wa na ho fimfim say ana akwe kote ede sa ene evre no kote daye kote wo mostly kote na edi we ye de no eye arrow dig eye kote mienu na ede ba ko ye arrow eno na ze arrow bisa no Nike no on za kote Nike no kote Nike unze ehwe ne baby arrow those are signboards when I will be there chire this way so kote ni bi na and the second one and also at the papa hey kote na ebrema ehwe mu no eno ye kote na ebrema na ehwe mu no ze cheze attention for anu di no ni akukudu andimi ni obi kwa no wo go straight to akoma mostly sankote na ebrema ehwe mu no ohwe nyame enu ye fra no kote ji nyame kote ji nyame oba bi andimi nobody etwe bi andimi mva no ntofo mhwe kote ji nyame kuma efe omu hwewiem straight endi no obediwa etimi kan wakoma onze shift my womb baby I can feel my womb is shifting eno yakwate ginyame ohwewiem no wemuna sankote na wapa emunsu edu sembrem ya ubuno kwate tietia ubuno kwate peace no brem a ne bufu a memo akwa baba akoma 87